bakunzi ba Jungle Time Show kongeye kubasuza aho muherereye hose mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutirengagije aho muri diaspora ndetse no muri East Africa aho muherereye ku mugabane w'Uburayi muri Amerika ndetse na Australia ndetse n'imigabane itandukanye ndetse na Asia twize komeze neza cyane kandi tubaha ikaze mu kiganiro cya Jungle Time Show. Mu kiganiro cya Jungle Time Show tugiye kubaganira kuri topic y'uyu munsi, topic nziza cyane. Ahanga ndabizi abakunzi ba ruhago baraza kunyurwa uko byagenda kose ndetse n'abadakunda ruhago kandi nabo baraza kunyurwa. Ese waruzi ko Stade ya mbere mwese ari Wembley Stadium yubatswe aho ngaho Iranda mu Bwongereza afunguwe mu mwaka wa 2007 itanzwe Akayabo kakavagari k'amadolari y'amanyamerika billion 1.5 z'amadolari y'amanyamerika. Ese ubu waruzi ko Stade Amahoro likuvugisha abatari bacyamangambure ku isi yose ndetse n'aha mu Rwanda ndetse no muri East Africa bitewe n'ibigwi by'i Stade n'uburyigaragara n'uburyo ari nziza ndetse n'akavagari k'amadolari yaba yaratanzweho ndetse n'ikoranabuhanga riri muri Stade kandi ikaba yarubatswe kuri standard za FIFA ndetse ikabishobora no kwakira n'umubare munini w'abantu baje kureba umupira. Ese waruzi ko Stade Amahoro ubu tuvugana ari Zihenze muri ibihugu byose ndetse na stade zose ziri muri East Africa. Ese kandi waruzi ko Stade Amahoro iza muri stade 10 zihenze kuri umugabane wa Africa. Bakunzi ba Jungle Time Show, ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro nk'abakunzi ba ruhago ndetse n'abandi bakunzi b'imyidagaduro muri rusange. Bitewe n'itegeko rya FIFA ndetse n'itegeko rya CAF byuko biri mikino yose zajya ibera ku mastade, ayo mastade agomba kuba yuje standard runaka FIFA yagennye ndetse na CAF byagennye. Amastade menshi muri Africa ubu ngubu yari kuvugururwa cyane, ariko noneho ubu ngubu tugiye kubabwira stade 10 Zambere zihenze kuri umugabane wa Africa. Nibize kugutunga ari usanze harimo Stade Amahoro. Gusa nubwo bimeze bityo ugomba kumenya ko ari ibihugu bike bishobora kwigondera stade nk'ingi yakataraboneka Stade Amahoro bitewe n'akavagari k'amadolari biba bisaba kugira ngo iyo stade igerweho. Hirya no hino ku isi hagiye hagaragara amakipe amwe yagiye avuga ko yatsinzwe bitewe nuko yakiniye ku bibuga bibi cyangwa se ku bibuga bidatunganyije neza. Mu isi igezweho ubu ngubu byo byaje gukemuka ndetse byaje gukosorwa ndetse n'amakipe amwe namwe asigaye afite amastade yayo kandi amastade meza yuje requirement za FIFA ndetse na CAF. Bakunzi ba Jungle Time Show, muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubabwira mu mastade yatanzwe akayabo k'amadolari kugira ngo abashe kubakwa. Gusa ntuze gutangazwa nuko Stade Amahoro ariyo yonyine uza gusanga kuri urutonde mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Iki kiganiro nta wundi wakibateguriye ni Adidas Rwanda. Ahangaha rero niba ariko bwa mbere uhageze kandi subscribe kugira ngo ujye natwe buri gihe kuko ibiganiro byacu biri akagaruka. Murakaza neza kuri Adidas Rwanda. Tutabatindiye ku mwanya wacu turasanga Stade Olympique de Lades iherereye Irades aho ngaho mu gihugu cya Tunisia. Ni imwe mu mastade ya mbere manini kuri umugabane wirabura wa Africa kubera ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bangana n'ibihumbi 60 bose kandi bicaye neza. Iyi stade ikaba yarafunguwe mu mwaka wa 2001 ubwo yari igiye kwakira amarushanwa atandukanye atari umupira w'amaguru gusa ndetse iyo mikino yari kwitabirwa n'ibihugu bitandukanye bikikije inyanja ya Mediterane ndetse harimo n'ibyo muri Asia ndetse n'ibindi byinshi byo mu majyaruguru ya Africa. Iyi stade kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira imikino ngororamubiri itandukanye birimo iyo kwiruka, gusimbuka urukiramende, za rugby ndetse n'indi mikino myinshi itandukanye. Stade Olympique de Lades niyo stade nini ndetse kandi ihenze aho ngaho mu gihugu cya Tunisia. Akaba ari naho ikipe y'igihugu cya Tunisia yakiriye imikino yayo. Iyi stade ikaba yaruzi itwaye akavagari k'amadolari miliyoni 110 z'amadolari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 9 turasanga Bombera Stadium. Iyi stade ikaba ari stade imwe mu zakiriye igikombe cy'isi muri Afrika y'Epfo. Igikombe cyabaye mu mwaka wa 2010 cyabereye ku mugabane wa Afrika iyo ngiyo muri Afrika y'Epfo. Iyi stade kandi ikaba iherereye mu mujyi wa Nesport aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Uyu mujyi wa Nesport niho iyi stade iherereye. Iyi stade kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga ibihumbi 40 bose kandi bicaye neza. Ubushobozi bwo kwakira umubare ungana utya, iyi stade ikaba itarabuhoranye ahubwo yaravuguruye igihe igikombe cy'isi cyari cyegeje kigiye kuba muri 2010. Mbere yuko rero ivugururwa ikaba yaritwaga Nesport Stadium izina ry'umujyi iherereyemo, ariko igikombe cy'isi cyegereje yaje guhindurirwa izina na guverinoma ya Afrika y'Epfo maze bayita Bombera Stadium kugira ngo iyi stade ibashe kuzura igira ubwiza nk'ubwo ifite kuri uyu munsi. Byatwaye akavagari k'amadolari miliyoni 140 z'amadolari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutabatindire reka tujye ku mwanya wa 8 turasanga Peter Mokaba Stadium. Iyi stade nayo iherereye ahitwa Prokwan aho ngaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ikaba kandi nayo ari imwe mu mastade yakiriye igikombe cy'isi cyabereye aho ngaho muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Iyi stade ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45 kandi bose bicaye neza. Peter Mokaba Stadium yahoze yitwa Prokwan Stadium
Stadium nk'izina ry'umujyi iherereye. Iza guhindurirwa izina rero na guverinoma y'iki gihugu ihabwa izina rya Peter Mokaba Stadium. Bahise iri zina mu gihe iki gihugu cya Afrika y'Epfo cyari kiyobowe na Nelson Mandela ufatwa nk'intwari ya Afrika y'Epfo ndetse benshi badatinya kwita intwari ya Afrika. Uyu Peter Mokaba akaba ari minisitiri muri iyi guverinoma kuko iyi guverinoma ya Mandela ariyo yakuyeho igitugu ndetse n'ivangura ryakorerwaga abirabura yongiyo muri Afrika y'Epfo maze bashyiraho uburinganire ku bazungu ndetse n'abirabura aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Reka twigarukire ku kiganiro cyacu. Uyu Peter Mokaba akaba yarashinzwe urubyiruko ndetse na siporo muri iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Akaba yarapfuye mu mwaka wa 2002 afite imyaka 43 gusa, mu by'ukuri yarakenyutse. Ibyo bihugu bye byose byamuhereye kwitirwa Stade aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Bahita rero bayita Peter Mokaba Stadium aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Ikindi kidasanzwe kuri Stade ni uko bamenye ko ifite ubushobozi bwo kwakira imikino ya rugby. Ikaba rero ari imwe mu mastade akomeye aho ngaho muri Afrika y'Epfo kandi ifite ubushobozi bwo kwakira umubare munini w'abaturage. Iyi Peter Mokaba Stadium ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 kandi ikaba yaruzo itwaye akavagari k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyoni 150 zose z'amanyamerika. Tutabatinde twagiye ku mwanya wa 7 kuri urutonde rwa stade ziyoboye izindi hano ku mugabane wa Afrika. Turasanga Stade Amahoro iherereye i Kigali mu murwa mukuru kapitale y'u Rwanda. Iyi stade bwa mbere ikaba yarubatswe mu kinyejana cya 20 mbere ya genocide yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaba yari yo stade nkuru hano muri iki gihugu cy'u Rwanda na stade nkuru y'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi stade rero ikaba ari stade nkuru uko stade yabayeho mbere y'amakipe nka APR cyangwa se APR, mbere y'ikipe ya Police, mbere y'ikipe ya SD Kigali ndetse n'izindi kipe nyinshi cyane. Guverinoma y'u Rwanda imaze kubona ko ino stade itakijyanye n'igihe ndetse itakijyanye n'amahame ya CAF ndetse na FIFA, yafashe umwanzuro kuvugura ino stade kugira ngo ishyire ku rwego standard ndetse ku rwego mpuzamahanga. Igihugu rero cyari kiri kwihuta mu iterambere ndetse kiri kubera inderwamo ibindi bihugu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu baje gufata umwanzuro wo kubaka kino gikorwa remezo gihambaye. Iyi Stade Amahoro ikaba yubakanwe ubuhanga buhambaye ku rwego rwo hejuru. Iyi stade yirebye nyuma yaho usanga yaka amatara neza asa n'ayaka ku nyubako ya Convention Center asa n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Iyi stade kandi ikaba yubakanwe ikoranabuhanga rihambaye kuko usangamo internet muri stade, ubwatsi bwiza bwa synthetic. Iyi stade ikaba iberaho imikino Amavubi yakiriye ibindi bihugu ndetse n'indi mikino ikomeye yabere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi stade mbere y'uko ivugururwa ikaba yarakiraga abantu batageze ku 25,000. Iyi stade ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 kandi bose bicaye neza. Iyi stade ni ya mbere mu karere ka East Africa yatwaye akavagari k'amadolari kugira ngo ibashe kuzura. Iyi stade ikaba yaruzuye itwaye akavagari k'amadolari miliyoni 150 z'amadolari yose y'amanyamerika. Twagiye ku mwanya wa 5 turasanga Stade 11 de Novembre. Ubishyize mu kinyarwanda ni stade tariki 11 Ugushyingo. Iyo tariki 11 Ugushyingo ni tariki iyi stade ibarizwamo, iki gihugu ibarizwamo cyaboneyeho ubwigenge, aricyo gihugu cya Angola. Iyi stade iherereye aho ngaho i Rwanda muri kapitale cyangwa se umurwa mukuru w'iki gihugu cya Angola. Iyi ngiyi ikaba ari stade nkuru iyo ngiyo mu gihugu cya Angola. Iki gihugu cya Angola kikaba cyarabonye ubwigenge ku itariki ya 11 Ugushyingo umwaka wa 1975 ubwo kigobotoraga ingoyi y'igihugu cya Portugal cyari cyabakoroneje, nuko bafata umwanzuro wo kwitirira stade nkuru yabo itariki 11 z'Ukuboza nkaho ari tariki bizihiza kubera ko ari tariki ivuze byinshi kuri iki gihugu cya Angola nk'itariki baboneyeho ubwigenge. Mu kinya Portugal bahita bayita Stade 11 de Novembre. Iyi stade rero ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 55,000 kandi bose bicaye neza. Ibi bikaba bihesha uburenganzira bwo kuba imwe mu stade manini hano ku mugabane wa Afrika ndetse ikaba ari nayo nini aho ngaho mu gihugu cya Angola. Iyi stade ikaba yubatswe n'igihugu cy'Abashinwa Shanghai Urban Cooperation mu mwaka wa 2008 maze ifungurwa mu mwaka wa 2009 mbere y'igikombe cya Afrika cyo mu mwaka wa 2010 ubwo Angola iteguraga kwakira imikino ya CAF. Stade 11 de Novembre ikaba ifite agaciro ka miliyoni 227 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutabatinde twimanukiye ku mwanya wa 5 muri stade zihenze kuri uyu mugabane wa Afrika. Reka dusubire hano mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Turahasanga stade ya Nelson Mandela Bay Stadium. Iyi stade ikaba iherereye ahitwa Lake of Port Elizabeth aho ngaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Iyi stade rero ntabwo ariko yahoze ahubwo yaravuguruwe bitewe n'igikombe cy'isi cy'igikubera aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Ikaba yaramaze kuvugururwa mu mwaka wa 2009 bakaba barayimwitiriye nk'intwari ya Afrika y'Epfo ndetse akaba na perezida wa mbere umwirabura yongiye muri Afrika y'Epfo. Ikindi wamenya kuri stade nuko ijya yakira imikino imwe ya rugby. Iyi stade ikaba yaruzuye itwaye Akayabo ka miliyoni 470 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutabatinde twamanuke ku mwanya wa 4 muri stade zihenze no ku mugabane wa Afrika. Aha turahasanga Abuja Stadium. Niyo
stade ya mbere ihenze mu bindi bihugu bya Afrika utabariyemo igihugu cya Afrika y'Epfo, ikaba iherereye Abuja mu murwa mukuru aho ngaho muri Nigeria. Ikaba ariyo stade nkuru ndetse ikipe y'igihugu ya Nigeria yakiraho imikino ikomeye aho ngaho muri Nigeria. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira kandi n'imikino itandukanye nka atletisme, ikaba kandi ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 60,000 bose kandi bicaye neza. Ikaba yarubatswe ubwo hari hagiye kuba imikino ya All African Games iki gihugu cya Nigeria cyari kigiye kwakira ku rwego rwa Afrika mu mwaka wa 2003 mu mikino itandukanye atari umukino w'amaguru gusa ndetse n'indi mikino itandukanye. Iyi stade ikaba Zatwaye kavagari k'amadolari miliyoni 330 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutabatindira reka tujye ku mwanya wa gatatu muri stade zihenze cyane no ku mugabane wa Afrika. Ahangaha turahasanga FNB Stadium. Iyi stade ikaba yarahoze yitwa Johannesburg Stadium aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Ikaba yiswe Johannesburg Stadium kuko yihereye muri uwo mujyi wa Johannesburg. Iyi stade ikaba yaciye koko kwakira final y'imikino y'igikombe cy'isi cyabera ngo muri Afrika y'Epfo mwaka 2010 igihe Spain cyangwa se Espagne izamura igikombe cy'isi ubwo yatsindaga igihugu cya Holland igitego kimwe ku busa gusa. Iyi stade ikaba ibarwa mu mastade manini cyane atari ku mugabane wa Afrika ahubwo no ku isi hose. Iyi stade ikaba ari igitangaza kuko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 95 kandi bose bicaye neza. Ni igitangaza. Iyi stade kandi mu mwaka wa 1990 ubwo Nelson Mandela yari afunguwe amaze imyaka 20 mu buroko, niyo stade yavugiyemo ijambo rye ry'ihumure ku banyafrika y'Epfo nyuma y'ivangura ryakorerwa abirabura aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Ikindi kandi kuri stade niho habereye imihango yo gusezera kuri uyu mukambwe Nelson Mandela ubwo yitabaga Imana ku itariki 10 Ukuboza mwaka wa 2013. Iyi stade kandi ikaba ifite agaciro ka miliyoni 440 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunzi ba Jungle Time Show, mbere ko tujya ku mwanya wa kabiri ndabarakira gukora subscribe kugira ngo mujye mubana natwe kuri channel tuzaducisha biganiro byiza nk'ibi ngibi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Moses Mabhida Stadium nayo iherereye aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Iyi stade nayo kandi ikaba yaraciye gahigo ko kwakira imwe mu mikino y'igikombe cy'isi cyabera aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Iyi stade mbere itaravugururwa ikaba yarifite ubushobozi bwo kwakira abantu 54 bicaye neza, gusa imaze kuvugururwa isigira ubushobozi bwo kwakira abantu 62 bose kandi bicaye neza. Iyi stade ikaba yaritiriwe ubita Moses Mabhida wari sekreteri w'ishyaka ryaho ngaho muri Afrika y'Epfo, akaba yarapfuye mu mwaka wa 1986. Iyi stade kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira imikino ya cricket ndetse n'imikino itandukanye aho ngaho muri Afrika y'Epfo. Iyi stade ikaba Zatwaye kavagari k'amadolari miliyoni 450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutabatindira reka tujye ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere dusangamo stade ikomeye ndetse ihenze kurusha izindi hano ku mugabane wa Afrika. Turasanga Cape Town Stadium nayo tusanga aho ngaho muri Afrika y'Epfo mu murwa mukuru wa Cape Town. Iyi stade ikaba yarahoranye ubushobozi bwo kwakira abantu 55 bicaye neza gusa mu myiteguro yo kwakira igikombe cy'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo mwaka wa 2010 yarazamuwe izamurwa igera ishobora kwakira abantu bangana n'abantu 64 kandi bose bicaye neza. Mbere iyi stade itaravugururwa ikaba yarafite akazina kitwa Green Point Stadium aho ngaho muri Pretoria. Reka mbibabwize ukuri, iyi stade Cape Town Stadium niyo ya mbere ihenze kuri uyu mugabane wa Afrika kuko yuzuye itwaye Akayabo ka miliyoni 600 yose z'amadolari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunzi ba Jungle Time Show, ngizi stade 10 za mbere kuri uyu mugabane wa Afrika zishinirwaho umukino w'amaguru ku bakunzi ba ruhago. Niba uri mushya kuri iyi channel turakurakira gukora subscribe kugira ngo uyibana natwe mu biganiro byose ducisha kuri iyi channel ube update kuko ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.